जेनिम्स की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट नाइट ड्यूटी ताबा स्टाफ लेटबना टेस्ट तौनब सैंपल पेशेंट की मियोई सिंगना अहांग टेबल दा सिनरे हाइरी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स लिंखटखिबगी तरानिपान सुबा एनुअल फाउंडेशन डे अमदी जेनिम्स डेंटल कॉलेज लिंखटखिबगी मापनलक सुबा फाउंडेशन डे पांगथोखरे अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट फील्ड चतबना लौमी सिंग पीब स्कीम लौ उदब मीद पीब यावरे हाइना फुनाल मरिंगदगी नोमाइजिंग एरिया फार्मर एसोसिएशन की सेक्रेटरी हांग जयाइमन हाइरी कुरुमजरी ISTV न्यूज मीटिंग ताबीरब सिंगबु तराम उक्सरी पाउ संदोन पिजरी जेनिम्स की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट नाइट ड्यूटी ताब स्टाफ कनासु लेतबना टेस्ट तौननब सैंपल पेशेंट की मियोई सिंगना अहांग टेबल सिनरे हाइरी डॉक्टर की पौताक मतुंगिना नर्सना ब्लड सैंपल अमदी अतई सैंपल सिंग लौरगा टेस्ट की दमकता पेशेंट पार्टी दा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ता थिलहल्ली पेशेंट पार्टी ना टेस्ट की रिजल्ट की मतुंगिना अनाबगी लाइबग लेप कदोरिबनी हाइना मिपाइने सटलगा टेबल अहांगबा अमगी मथक्ता सैंपल थमलंबा रिजल्ट थमफम ट्रे अमदगी मसा मसाना खल्लगा पुनरे हाइरी थवंग असना डिपार्टमेंट असी मपु पांद्रबा नुमिदांगदा मथौ तौद्रब्रा हाइब वाफम लाक्ले नुमिदांगदा मथौ तौद्रगना नुमिदांगदा टेस्ट की दमकता करीगी थारिबनो हाइब वाफम पेशेंट पार्टी सिंदगी फोंदोरकली अना लाइंग लमदा जेनिम्स हॉस्पिटल ना मांगजल थारकपा असि अफबा खोंथांग अमा ओइबत नतना अफबा माहिरोय कया अमसु पुथोकपा ngamle हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना नुंगाइ फोंदोखरे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स लिंखटखिबगी तरानिपान सुबा एनुअल फाउंडेशन डे अमदी जेनिम्स डेंटल कॉलेज लिंखटखिबगी मापनलक सुबा फाउंडेशन डे की थोरमगा मरी लेनेना गवर्नर अजय कुमार भलाना फोंदोखिबनी जेनिम्स फैमिली नसिंदुना जेनिम्स की ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोकपा फाउंडेशन डे की थोरमदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमिश्नर कम सेक्रेटरी सुमंत सिंह जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एल उषारानी सरुकिया की थोरमदुगी मनुंग चन्ना नोंगिन हाइना मिंगथोनबा कॉलेज मैगजीन अमसु फोंखी लोइनना लिसिंगनी कुनमरी कुनमंगादा पांगथोखिबा MBBS अमदी BDS एग्जामिनेशन सिंगदा मार्क ख्वाइदगी वांगना फंगलखरबा इंस्टीट्यूट असिगी माहिरुई सिंगदा असंबा खुदोल पोट सिंग सुपीदुना इकाई खुमनबा उठकी थोरमदुगा मरी लेनना गवर्नर अजय कुमार भलाना मखा तारदुना हौखिबा चही सिंगदा इंस्टीट्यूट असिना अना लाइंगी लमदा मियामगे सेबा तौरिबसिगी मथक्ता हाई सिंगलबम हाइरोय कया पुथोक्तुना लमदम सिगी अना लाइंगी लमदा मांगजिल थादुना असोब थौदांग लौरी मसिद नतना इंस्टीट्यूट असिना नेशनल अमसुंग स्टेट की थाकता पांगथोकपा हेल्थ प्रोग्राम सिंग सरुक यादुना मतम मतम की ओइबा मियामगी याइफनब लाकपा अना लाइंगी खोंथांग सिंगसु मियामदा यावहंदुना लेप्तना संगसिलकलिबा खोंथांग असिना हेना सिंथानिंगाय अमसु ओइरी हाइखी इंस्टीट्यूट असिगी मतुंग तारकपा मतम सिंगदसु हेना अफब माहिरोय कया पुथोकपा खक नतना अना लाइंगी लमदा हेना खुमांग चाउशनबा मदी स्टेट असिगी मिंगशटका लोइनना मियामगी याइफनब थबकसिंग तौरकपा ओइसनु इंस्टीट्यूट असिगी लेरिबा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ एलुमनाई मदी माहिरोय सिंग खुदिंगमकपुसु थागतपा फोंदोखी Looking to the future, it's imperative that Jenims to continue strengthening its academic standards, research capabilities, and specialized healthcare services, while embracing digital health and technological advancements. Always an institute is known by the research papers it published. By AIIMS Delhi had made such a big name. It was only AIIMS to begin with, and it's been a very old institution, so doctors, the professors and all have been working and publishing lots of papers. So I would expect that Jenims, being a state government institute, should endeavor to reach at par with institutions like those, and we may do better. With sustained support from government and collective dedication of all stakeholders, I am confident that the institution will achieve greater excellence and wider recognition. Since 2024, sir.
Mari Lenaba Department of Field Satabana Lomi Singh the Piba scheme low Udabami the Piba Yaure Haina, Funal Maringdagi, Nomizing Area Farmer Association Secretary Thangja Yaimana, ISTV the Fongdorakli. Masagi Kiho Mai Pakna Thaba, Thangja Yaimana, Lomi Singh the Kanaba Piba scheme Kaya, Piram Daida, Mari Lenaba, Authority na Field the Chatana, verification to Honingi, low Udaba Mau Mioi Singh the scheme Masigi, Kanaba Pishin Kibana, Asheng Balomi Singh the Nungaita Fauhale Hari. Hiram Sida Paudam Ama. Aina thadariba ihom ase taseng mama kidi ekoi moma department na horticulture gi makhada itakiba char mayamni sida thariba si anamba aina thadari si hainan jaure aduga tingkhang panba jaure Manipur da leiriba farmers singi amadi department singda request tawjabadi field da chapire hairaga farmers singa unari hairaga kari thaba kari watpa kari inconvenience leiba awaba farmer gi awaba singdu tanaraga ekhoida mating khajitang pangbiba amadi field chalaga karimsu tawramdaba potudadi aikogi financial assistance gumba pibidaba haiba potsi tawbiramagana magi pibam thokpa khara sarkar gi mating pangbiba haibadu aina isana aigi own request ni aina pamjabani ai isa khak nataba atopa mi singsu adumaina haina thokradi aikogi kanglai pak haibdi Manipur gi leiriba potoksi nomo gi sum handarakadra haina sum khanje department gi khangna sanaba haiba mukti ai haiba ngamdre adubu isamakna akoi khunda sumangai sanga leiba mi haigadra kari haigadra adumaina tawba potu tungdadi tawhaningde tungda haugaleba angang singi sigumba willing leiba kangbu singidi adu ururaga hena aikoida udongchadaba ma lakadra haina sum khanjabigini PMBC Saurangna 72,000 mukti sapling di charadi thare haina loina ma hawe adubu hoi marakta khara aikoina kalaisira magi thariba kaino da kakpada yam nauna kakhiba khara lai aduga aikoigi uchi na khara tathatpa khotpa marakta khara di lai adu leitabadi natte kuntra de adum si lamdam sida leiriba aigi now lairik laisu hairaba kangbusing thabuk phangde haina awabadudi aigi sagi wakanlonda laihaningde maramde farmer ama oina amade entrepreneur ama oigi haina khaladi sarkar gi thabuk ngaidabida aina tawba ngamba haibdi hojiki matamde modern technology nina pothok yamna puthoki hairsu modern technology mayam laibnina nisa pasada ngawbe sarukta aina ngamjaba thabo aibdi farm tawbo oiro kari tawbo oiro adu da oina mayamsi mai onsin haningba wafamsi thanjaningi tonga tonga horticulture department orgasu agriculture department orgasu scheme amagi laiba senfam sing adu koi official singna masak khangaba adi field da chalaga ki home thai natrana adu thai ada thai na thidoga madugi matik saba mating adu pibi haibu ofam asini lamkhang da labuk yogdabida lami yogdabida lami sabsingi khutta changhangiba sina akoi tungi oina mangjaba kaya lakani haibu ofam asini makhatana phongdorli jiban konsangol loina pawdam jariba ningthokam sana jaw mitai Funan Maring Kun ISTV News. United Committee Manipur UCM Nasinduna Manipur Crisis and Beyond the Way Forward Haibihiramda Nomagi Oiba Public Discourse ama Imphal Hotel gi sangai hold pangthokre UCM gi chahi ama sathagadaba Silver Jubilee Celebration ga mari lenana pangthokpa Public Discourse aduda UCM gi President YK Dhiren Maite amasung former Dean School of Environmental Science MU Professor W Nabakumar sarukya ki Frontier Manipur gi Editor in Chief Dhiren
A. Sadokpamna, Manipur State Constitution Act 1947 is the constitutional legal foundation for a new secular democratic republic of Manipur. MUG Professor Singlen Maishnamna, socio-economic linkage between Manipur Meitei and other indigenous Manipuri communities and the need for a common destiny, a futuristic exercise. IGNT RCMG Dr. Homen Thangjamna, socio-cultural linkages between Manipuri Meitei and other indigenous Manipuri communities and the need for a common destiny haiba hiramda amasung Assistant Professor Department of History DM University Dr. Malem Ningthaujana, the continuous historical linkages make it essential for the Manipuri Meitei and other indigenous Manipuri communities to unite for a better future haiba hiramda resource person singwena wangang ki. UCM की प्रेसिडेंट YK धीरेन मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलोप कुंथ्रा मरी कुंथ्रा मंगा सिगी नुंगशी सानन लेमिननब होनब हाइबसी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की लेंगद्रब पांदमनी थौदोक अमा थोकप मतमदा इमोशन अमसुंग सेंटिमेंट थबक तोब चुमलोय मणिपुरदा हिंगमिनरिबा फुरुप खुदिंगमक पुन्ना हिंगमिनब याबा लंबी अमा पुथोकपा तंगाई फदे हाइकी UCM na Kanglop Furup Kudingmak ka wari sanaduna punna hingminarnaba thabak tawri haukiba lisingani kulhumdoigi me ahumdagi thorakliba thodokshina Kanglop Furup Kudingmakta saitheng pidaba natte handak torbung amasung phogak chawda kuki khulai paibusingna bom amasung nomai maru kaya kaptharakiba aduga mari leinana mafam aduda duty tariba central force sing adugi mathakta mari leinaba ministry na thabak lokhatfam thui haiki forcing kaikumba makan action ama pawlo patungam da vibe se masi yamna live kibani masi strongly condemn the high riba jurisdiction sida deploy to riba adung laba paramilitary force po ero army po ero tongan le forces sing matak makoi ko iba negligence or mo duty the section da ba adung laba adugi da mutam ko da lobham thokpa adung laba action sing da makoi logo da bani mission miyam nga ona thami basing do madu ku security lapses wala ka da koi nomai kapsal la tung ngama ya ba ngama pai se madam mapam da deploy to riba security forces sing dugi adung laba lapses le ba makoi section da bani ni aduna madu ki makoi sing dugi matak ta koi yagi home minister OBI defense minister ki makata lembo ya OBI lain ba kuding mong namko ki matak ta chap chap mko ki disciplinary action nam do lobo pami ha se united committee mari ko na mukana tamjage adwa eko shum ba khana nei na ba sina tunglam chat ki eko future am ko na ko na min si ha bo ko thanda ka lai ni Manipur Society for Skill Development na Directorate of Craftsman Training Manipur galona na Department of Skills, Labor, Employment and Entrepreneurship ki makhada State Level India Skills Competition Manipur lisingani kun manga hawdopagi thoram Government ITI Takyal Imphal da pangthokre thoram du da Additional Subsecretary Textile Commerce and Industries amasung Transport Anurag Baspai Skills, Labor, Employment and Entrepreneurship Government of Manipur ki Secretary N Bandana Devi Manipur Society for Skill Development Manipur ki Mission Director N Gojendro amasung Joint Director Directorate of Craftsman Training Manipur Yaifaba Longjam sarukya khi Lisangani kunmari da pangthokiba National Level India Skills Competition gi winner orakrabasing taramna okba amasung India Skills Competition lisangani kunmanga gi kits sing release tauki thoramduda State Level India Skills Competition lisangani kunmanga Chief Guest Anurag Baspai na hawdokiba galoina mahakna phongdokibada India gi oina humphumanga chada humphumanga gi changda youth singna oiri Government of India na naha oiriba singbu skill leiba naha oinanaba makhal kaya gi skill gi scheme kaya hangdoktuna kudong chaba sing piri skill gi competition asi malem gi oina compete tauba mathau tai afaba skill asi yamna maru oi India si ngasidi skill movement ta malem gi mangjil thaba leiba kama oire suguma skill ga mari leinaba thoram kaya pangthok pasina naha oiriba singda kudong chaba kaya piragani haiki Magna Makatana, Malemgi Hongliba, Home Kaya Siga Lunana, Naha Singbu, Skill Makal Kaya Piduna, Nasidi, Malemda, Skill Quite Labor, Labak Singing Manunda, Ama Oire, Haina Fondoki. Now we don't have the, international boundaries. It is called global village, we all know. We can move anywhere in the world and jobs are everywhere. It is just the quality, the standards through which you have undergone. And that is why
these kind of events are very much necessary to introduce our youth with the standards through which they have to undergo, what they have to learn, what should be the curriculum. The standards I would again focus, and the quality I will. These two words are very important in any kind of skill program. Our youth, they have carried in Manipur also this momentum forward with the pride. At World Skills, which was held in Lyon in 2024, India achieved an impressive 13th position globally. This achievement is just, it is not a statistic. It is proof that Indian youth can compete with and excel among the best in the world. Multi-Organ Harvesting Aid Network Foundation Imphal Directorate of Health Services ka khusam naduna numit ini gi oiba Angel of Change Volunteer Training Thuram State Medical Board Room Directorate of Health Services ta pangthokre. This is organ donation gi awareness hangat hananaba pangthokiba thoram aduda Health Services ki Director Dr. N. Hemant Kumar, Urologist RIMS ki hanagi Urologist Sinam Rajendra, Jenims ki Medical Superintendent Dr. K.S. Lokeshwar Sarugya ki Training Manual Fongki Bagaloinana Project Coordinator North East and Project Lead Manipur Mohan Foundation Laishram Monica bu organ donation ki wakalon hengat hanana bahona bada magna lowkiba thodangbu Directorate of Health Services na ikai kumna basu utki tharumduda community level da ethical organ donation hengat hanana ba amasung mathau taba knowledge amasung communication gi matangda khanana nakhi Torbung Banglada masagi mayumda hanjinduna tangdu laitana leijana bahona bada Honoriba IDP Singda Nomai Bom Kapsilaktuna Aki Tuzongba Pokhan Kibabu, Pendaba Masung Nungaitaba Fungduktuna, Narang Numidang, Maite Community Joint Coordinating Committee, Waitho Kiam Sifai, Hauka Amadi, Waithogi Women Wing Nasu, Babu Bazar Kaitil Mamang, National Highway 102 the Thoraktuna, Kolauk Sing Laukre. Kongjang Duda, PRG Government Yaning De, IDP Singda Nomai Bom Kapsin by Yaning De, IDP Singda Awaba Pibiganu, Government Atu Bada Santi Purkadabani, PR Labigi Wahantuk Laitre, Hainat Kolauka Shulauki, Sarugya Kibi, AK Citreshuri Kobi, Women Wingi member of Manafong Dorpada. Lissingani Kulhum Doidagi, Kanghogdana, Torakpa, Kusimgi Lana Sida, Yelhomi Wedi Bamaite Furpu, Atonata Mogumamadi, Nakpi Senbinaba Kana Laitrabagumna, Kayarak Hanna, Hantana Yengbikre. Nasishu IDP Singa Sina, Mayumda Hanjinduna, Tangdu Laitana Laina Bohonarakpada, Nomai Kapsilaktuna Aki Kang Pibire, Hana Lairambalangak Aduna, Nakpi Senbibang Amdre, Haiduna, PR Tamzilak Labasidasu, PR Langak Sina Maite Shingbu, Nakpi Senbibang Amdre, India Langak na Maite Shingbu, Nakpi Senbibagi Mohuta, what P Navy Bagi Moongasi, Yamna Henman Kre Haiki. PR Lingak Sina Miambu, Nakpi Senbibang Amloy the boy Rabadi, Miam da Kulai Sinabiro, Aiko Isana Ishabu Amadi, Isagi Iram Damasi, Naksarage Haina, Pian the Bakaya Shu Pungdoki. PR Gilingak Sina Tubada, IDP Singbu Masagi Mayumda, take the Kaidan Hanzilhan by Yanaba, Akan Mathorangshing Shulakot Kadabani, Ladiba, Aikogi MLA Singnasu, Masagi Pam Konduna Labagi Mahuta, Praza Single Winner Nasatminaduna, IDP Singna Mayumda, Hanzinduna Laba Yanaba, Sangshinba, Kongjangda, Sarugya Gadabani Haiki. Head akoigi ningba thongdriba phawa akoibu tangdu laitaba iramdam ama woidriba phawadi akoigi kholaw ase kaidongmai da halloi haba wafam ase ngasigi lengak boising asida biagi lengak sida akoi yamna pendabegi kholaw do akoi matang asida thamjebane Isagi Yumda Changbada Kuki Kulai Paibasingna Nomai Bom Kapsen Duna Landarak Pataragadi, Aikogi Lamdam Kunayashi, Karamba Pibum the Lady Bage, Kanagi Makha the Lady Bono, Asumna Kayam Queen Lakigani, Tamdana Luoma, Chingdana Luoma, Lady Batoshing Taurangasi, Yaning De, Chingamasung Tam Animagda, Manabalu, Sana Halu, Toki Irang Sida, Mayumda, Hanjinduna, Kundalaitaba Horaba, Pogokso, Ikaigi Miamda, Kuki Kulai Paibasingna, Nomayamasung Bom Kapsinduna, Landabagi Tong Yaning De, Irangaduna Maramoraga, Kulngak Payauruba, Maitegi Misam Miam, Central Forcing Amasung State Forcing of Pabun by Yaning De, Central Forcing Lena, Misam Maite Singda, Nomayama the Bom Kapsin by Yaning De Haiduna, Bistupur District Kumbi Esi Manungshan Ba, Wangu Kaitel the Pangtokpa, Wangugi Club Taruki, Area the Leba, Wangu Apunba, Mirapai Bising Sinduna, Numidanga, Kutamara Paiduna Satkiba, Kongshatta, Sarugya Kivi, Imasing of Fongdorakli. Wangu Apunbagi Imasingna, Wangu Parking Kaitel the Human Senamashu same key.
थोखिबा इरांगसिदा मयुमदा हंजिंदुना खुंदा लैताबा होरक्लबा पोगाकचौ इखाई प्रजासिंगदा कुकी खुलाई पाइबसिंगना नोमय अमसुंग बोम कापसिंदुना लंदाबदा अमसुंग अकी तुजुंगबा पोखनबदा यानिंगदबा फोंगदोखी चिंग अमदि तमदा मानब लोचना हल्लू हाइबनसिंगबा खुलाव कयासु लाउखी खोंजंग अदुदा वांगू हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी वांगू मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल अमसुंग वांगू सलुंगखोंग अपर प्राइमरी स्कूल दा हांगबा रिलीफ कैंप ता लेरिबा आईडीपी सिंगसु सरुक याखी वांगू मयाई लेकाई दगी लोइतोंगबम ओंबी तोंबी कोबी मैरा पाइबी लुसिंगबी अमना वाफम कया फोंगदोरकली इसागी युम सेगाइबा manjunaba firon selagasu isagi asenga yumda laibana hena nuaizari bangatane adubo ngasigi ire kaya sida laibiriba iramda masida laibiriba praja khuding magna maitai praja aikhoina hantana yengaga aduga kuki singna manadaba mideng da thambase aikoi thamgoida yamna nuaitaba phawe वांगू हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिबी सनाजौबी कोबी आईडीपी अमना फोंगदोरकपदा सही कयामा रिलीफ कैंप ता वाना लेरकलब तुंगदा युमदा चंगबा फंगलगनी खंदुना लेरिंगै सिदा भोगाकचौ इखाइदा कुकी सिंगना नोंमै बोम कापसिनबा सिना आइखोई अमुक हन्ना अकी अखंग पीरे अदुबु हनबा लेतना युमदा संगना बहोना खिगनी मसिगी अफफत पुंबा पीआर गवर्नमेंट ना पुगदबनी हाइखी खुनगी प्रधान मेंबर अमदी अखोई लैरिबा क्लब संसार हिंसिंजिंगा अखोई वाखन जब लोइजरे अदुना डिसेंबर थासिदा युम जंगजिनबा हाइदना अखोई लोइने इमा इचा पुनमक अखोई इबुंग पापुनमक लोना सेम सारे अदुना मसिदा मनपुर गवर्नमेंट की साइता की खितंग मियेंग जंगबियागा तोरबुंगी थौदोकसे अखोई यारागा दि थोनबिदनबगी अदुगुमनबगी साइता मयामदा वकचरी थासिगी तांग 13 की नुमिदांग पुंग निपान मखाइरोम तारकपदा कुंबी एसिगी तोरबुंग जीपी की फोगाकचौ इखाइगी सिक्योरिटी ना खुरक हांगदना लेबा मफमदा कुकी सिंगना मैतैगी मथक्ता बोम अमदी नोंमैना लांदारकपा पीआर लेंगाक पामदे लेंगाक पंगमद्रबा मणिपुर की गवर्नर फम थादु हाइदुना ngarang नुमिदांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तेरा खोंगसांग बिदा मफमदुगी नुपी सिंगना खुत्ता मैरा पाइदुना खोंजंग जंगसिनख्रे तेरा खोंगसांग बी अपुनबा मैरा पाइबी लुपना सिंदुना मैरागी खोंचट अमगा लोइनना जंगसिनखिबा खोंजंगदुदा सरुक याखिबसिंगना मणिपुर की गवर्नर फम थादोकदबनी सिक्योरिटी लैना कुकीना मैतैदा बोम अमसुंग नोमै कापसिनबा यानिंगदे कुकीना बोम कापसिलकबा यानिंगदे हाइना थाबा प्लेकार्ड सिंगसु सिजनखि सरुक याखिबसिंगना तेरा खोंगसांग बी अकोइबदा मरुओइना तिदिम लंबीगी सरुकता मैरा पाइदुना कोलाव कयासु लाउदुना खोंचट अमसु सटखि पाकपी कौबी मैरा पाइबी अमना फोंगदोरकपदा पीआर लेंगाक लैना बोम अमसुंग नोमै कापलकपा फावबदा कुकीगी माइकैदा करीगुंबा लेंगाक की माइकैदगी एक्शन अमता लौकतबा हाइबसी लेंगाक असि लैबगी कानद्रे हाइबनी लेंगाक पंगमद्रबा मणिपुर की गवर्नर फम थादोपिरो हाइखी शांति लैरे हाइदना रिलीफ कैम्प लैजरम मी गसिंगसे मयुम मयुम हंजिलबगी तांग 15 हंजिलगा नोंग हेक गानबगा बोम नहाना मफम मरांग खंगदना बोम नहाना सिक्योरिटी लैना कापसिलकपसे सिबो पीआर सरकार कंडेम तवी पीआर लैना सिक्योरिटी लैना कुकीना तौबदा करीमतो हाइदबसे मिसंग मिखाई नाइबगी मियंगनी हाइबसे मसाना अदुम ताकचरबनी अदुना मतिक चादबा मणिपुरी गवर्नर फम थादोकपियु कुकीदा एक्शन लौबा ngamdrabanina फम थादोकपियु हाइबा वाफमसे इमा इबेन सिंगी तरफदगी अवाब फोंदोकसरी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मालेम थोंगाम की मणिपुर शांति हंजिल हलु हाइबा साइकिल खोंगशट कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट फाउबा यारोय हाइना नेशनल हाईवे नुपी सिंगना थोरक्तुना अहिंग यारेख्रे नुपी सिंगना सथरंबा खोंजंग अदु नुपा सिंगसु याउसिलक्तुना हाईवे मसांगदा मिकुप नाहोम सिंगना लेखी क्रिसमस कुमहै यौसिलकपा असदा माकी साइकिल खोंगचट असना डिस्ट्रिक्ट सिदा पामदबा थोकदोक थोरक्तनबगी मरम ओइगनी मरि लेनबा अथॉरिटी नसु माकी खोंगचट असि लेफन बिनबा कोटुना खंगनबा लेख्रे अमरोमदा ISTV न्यूज़ न फंग पाउदा मालेम थोंगाम ngasi ayuk anganbada Imphal West District की मनुंग चनबा सकमाय योरख्रे हाइरी अदुमपु महाग मसामकना ऑफिशियल ओइना सकमाय योरखले हाइबगी रिपोर्ट ती लेत्रि
पाउगी मरक्तना ब्रेक अमतंग लौमिनसे फ्री वेरिकोस वेन्स कंसल्टेशन कैंप लाक्लिबा दिसंबर की तारीख 19 दगी कुन भावबा अयुक की पुंग 10 दगी नुंगथिल की पुंग अमा भावबा फ्री वेरिकोस वेन्स कैंप पांगथोक जगदौरी सर्जरी तौदना अमदि अहिंग लेक्तना एंडोवेनियस लेजर ट्रीटमेंट EVLT तौबा ओइबना नाबागी चांग हंथहली लोइनना दाखफम सुलेहंदे अदोमना खोंगदा सिंगली चाकथोपगी लायोंग असि लेबिरगदी खुदोंग छाबा सि लौबि होंगनापगी दमक सीजर हॉस्पिटल्स लांगकोल नत्रगा पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर असिदा पाव फाविरकनबा गंगंजरी होंगलक्लिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनदरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yeme makigano Alda betamo Sige yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga tamkrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kiderbo Asumna mayam na machalbog na option dugum basige yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na napseli next Pm-Istv jor habati ngakok na basemani German technology si na bana concrete katok na tinaba matamda kapang amuk hena hengal adli next Pm-Istv strength is in the quick मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw mareng mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup ब्रेक तुंगदा मखा तारकबा पाउ पिजरी वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एक्स मिनिस्टर ओइनाम लुखोय गी लिसिंग मखादा नॉर्थ AOC द लेबा राज मेजेस्टी हॉस्पिटल ग खुसमनरगा राज हेल्थ वेल्थ कार्ड की साबगी एनरोलमेंट प्रोग्राम अमा युमनाम हुद्रोम थियाम लैशांग कोंग द लेबा पब्लिक कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे कार्ड साबगी थोरम द एक्स मिनिस्टर ओइनाम लुखोय राज मेजेस्टी के चेयरमैन अमदी MD हॉबिजम राजेन वांगो इलेक्शन मैनेजिंग कमिटी के एडवाइजर TS सियामो राज मेजेस्टी के स्टाफ सिंह अमसुंग केंद्र के तोंगान तोंगान मफम सिंह दगी लाकपा मियोय कयासु सरुक याखी MLA ओइना कादुना मिनिस्टर फावबो ओइरमलबा वांगोय गी ओइनाम लुखोइना हाइखिबदा मियोय बहाइबसी तंबंगमदे करिगुंबा खुदोंग थीबा मतमदा लायेंगलगा कनबदी ngamgadaba anaba kaya sel leitabana maram oraga leikidaba kaya aikoina thengnei hairiba health card asina hospital sida layengba matamda pigadaba khudong chaba singdi layengba matamda apunba tariba senfam adudagi sada kun manga taba OPD amasung diagnostic services singda sada kun manga taba madi pharmacy da hidak langthak leiba matamda sada tara manga gi hanthabagi khudong chaba sing piri hospital scheme sigi wena family member taruk fawba khudong chaba piri मरमदुना हाइरिबा हेल्थ कार्ड असिना खुदोंग थिबा सिंगदगी खरदा वरबसु गाक्थोकमिनसी अमसुंग कानबसिंगसी लौमिनसी हाइखी राजमेडिसिटीना पिरकवा बेनिफिट असी खुदोंग चाबसी ngasi मणिपुरदा हेल्थ केयर बेनिफिट की और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल याम ले प्राइवेट हॉस्पिटल मैम अदुगा सरकार की गवर्नमेंट की हॉस्पिटल चौबा अनी ले गवर्नमेंट से नतबा प्राइवेट होइना लनाय होना लिखचरगा लेबो हॉस्पिटल से हम लेरी सिजो हॉस्पिटल राज मेडिसिटी अते अते हुया नो मैम मचु इंस्टीट्यूशन मैम लिखलतना हॉस्पिटल से सुकी मते याम इंप्रूवमेंट याम डेवलप मणिपुर मरुवे इम्फाल एरिया कोई लेखलकी मसी अनाबा आये थोलप मतम दे कोई ख्वाइदगी लाइक फबनी हॉस्पिटल मसिंग यामपा हॉस्पिटल मसिंग यामपा से डॉक्टर की मसिंग से तुम यामा लियांगमाई इम्फाल मार्केट कमिटी नसिंदुना इम्फाल की टोंगान टोंगान मफम सिंग द सथदुना लाखिबा लियांगमाई इम्फाल मार्केट कसी तराइन थोरक सुबु ओइना खुराई पॉपुलर हाई स्कूल ग्राउंड दा लियांगमाई वुमेन वेंडर सिंह न सरुक यादुना पोचै योनख्रे लियांगमाई इम्फाल मार्केट असदा मियोय कयाना ऑर्गेनिक की वेब मना मसिंग यावना पोचै सिंग लैनब लाकनखी हिरम असदा लियांगमाई इम्फाल मार्केट को कन्वेनर दिफु परेनमाइना फोंदोखिबदा कैथेल असगी पांदमदी तोंगान तोंगान मफम सिंग द सतुना अमगा सखंग माइखंग नहंदुना येलहौ फुरुप सिंगदा हेना अफबा मरियमा तुंग कोइना पुरकनबगी दमकता
फम्बा कैथेलनी अदुबु लियांगमै सिंगी ओइना कैथेल फमननब मफम लेतबसिदा तोंगान तोंगानब क्लब CSO सिंगना मतेंग पांगबिरकपसिदसु थागतप फोंदोखि कैथेल सिना येलहोमी सिंगी मरक्ता हेना नुंगसी चानाबा अमसुंग अपुनबा ओइबगी वाखल पुरकनदबगी हौख्रबा इपा इपु सिंगना होनदुना लाखी हाइबा वाफम सिंगसु फोंदोखि चिंगदगी लागा सुमाइना इम्फाल लाको मत मैतै सिंगना सुमाइना अखोइबु फजना ओकपिबा तुमफम चाफम पिबिबा अदुगा सुमाइना लैरिबा चिंगमी लाको सिंगबुसे लैनेबा चानाबा थक्नबसु मुक पैक तौरगा सुमाइना चिंगना हानबा सुमाइना अखोइ एक्सचेंज तौरंबा असे यामना फजबा अमा ओये कैथेल कुंबा मतमदसु सुमाइना हौमिरक इबसे कैथेल असिना अखोइगी इंटीग्रिटी पीस यूनिटी असे सुमाइना लाखिबने अदुना बसिगे प्लेटफॉर्म से अखोइ स्ट्रेंथन तौदबि यादे बसिगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से अखोइ सुमाइना तौनरगा अखोइगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमा लेहल्लगा सुमाइना चथदबि यादे हाइबगी वखलोंद सुमाइना ngasi से लाक्तुना लेबने मथंगी अखोइ इमोइनु से 31st ताए अदुबो अखोइगी क्रिसमस का न्यू ईयर गे मरक्तुदा इमोइनु गे दमक जहि अरोइबगे दमक चु अखोइ डे 30 दा सिनजगे हेना सुमाइना ले Minorities Students Association Manipur MSA na sinduna Manipur Press Club ta Minorities Rights Day lisingani kunmanga ki thoram pangthokre thoram duda Department of Southeast Asian Studies Manipur University gi amadi Economics Department ki Head Professor Dr. Singlen Maishnam, Associate Professor DM College of Arts Imphal Dr. Said Ahmad, Vice President Amuko K. Helen, Convener Committee on Peaceful Coexistence Manipur, Advocate Sajad Buya, Core Committee Julia Singlai Madi, Ijul Ahmad, President Minorities Students Association Manipurna, President Member Singun Sarukya Ki, Minorities Students Association Manipur ki President Ijul Ahmad na India Government na Minority Miyam gi oiba saukha thorang singi pitharakpa scheme kaya Pangbangam dana Lyrically, Siguma government ki scheme kaya si minority miam the Mapung Pana Pangnanaba Amadi, Makoibu, Wakal Tahanaba Nasigi, Minorities Rights Day, the Singanikul Mangasi Pangtopani Haiki. Manipurda PR Lengak Lena Lena, the Singanikulum Doigi May Hum the Tokpa Kanglupki Irangda, Mayumakai Tadok Lurabasing, Amuk Masamasagi Mayumda, Torbung the Hanjilaba Matungda, Atamnana no may capsula kibasi, India Lengakna, Ekoi Maselgi Marakta, Nungshina Danaba, Sinba Man Batoni Haiki. Mui Karana, minority welfare da, Adagi, minority ki scheme sing sida, Hananing Momodas, Hanaraga Masagi, Purimagi pocket, the Sanghalakan, the labor poche. The Helarosi, Akoi minority ki, Akpum Topora, Chingsia, Akoi Dalasi, Haminarasi, so thoroughly minority. Community acquisition share, acquit develop community hybrid wakalda, minority right DSA, MSN in Germany. Security Force in Naukral District ki Forest Department ka khusam naduna Yaulen Chefu Madi Lamlai Chingfai Areagi LM Block ta Tharamba Popi Pambi Ekarsa Manipurom Haidatuna Manghan Kre Mafam Duda Saramba Loktang Sang Taratarukshu Mai Thado Kre Hairi Mathang sahi lisangani kuntaruki January kunipandagi February ani fauba Kerala da pangthokadoriba Niputaruk suba National Master Athletic Championship ta saruk yarugadaba Manipur ge trial loikraba Master Athlete singi entry thasagi tara nipandagi kuntaruk fauba ayuki pung nipan makhaidagi mapan makhai faubagi manungda Kuman Lampak Main Stadium da leiba office ta thazilaknaba khanghalakli Cherol sina makhata na hai entry thazilakpa matamda mafi card Aadhaar card, Xerox copy, medical fitness certificate amasung passport photo ani yawhalakadabani haidi. Manipur Central Prison Sajiwana numit tarani satharakiba annual sports meet lisingani kunmanga loishin kre. Prison and Correctional Department asinduna satharakiba meet ki loishin bathoramda ADGP Prison, IK Muiva, SP Manipur Central Jail Imphal, SK Badrika, Manipur Central Jail Sajiwagi SP Said Abdul Samad Sarukya ki Central Jail sida leiriba in matching na tongan ba masana nipanda athoi hentana duna makok mathang tarba singda manamathum sing su yantoki Golden Football Club GFC Kiamgai ni sinduna Kiamgai hebung makong KYPC ground sathariba hanba 9A-side Village Open Golden Football Trophy 2025-26 ta G5 Hairok amadi MFA's Khatrigao mai pakre thasigi tarahumdoi dagi horaga team Kunna Punna Group Mari Tokna Kaidok Saruk Yaduna Sathariba Football Trophy Sigi Ngarang Shanakiba Ahanba Ground Gi Nipan Suba League Match Ta G5 Hairokna Sweka Thiam Konjilbu
Panjil Manga Amada Maithiba Piki. Trophy Sigi Anishuba Ground Gisanakiba Mapan Suba Lik Matstana Mujibur Farmhouse MF Is Ketrigauna Uyol Langdumbu Panjil Anida Maithiba Pibangamkre. Howzag Loishilakpada Maru Ibapau Amukahana Pizari. Jenims ki microbiology department ta night duty taba staff leitabana test tonaba sample patient gi mioi singna ahangba table da sinare hairi. Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims Linkhat ki bagi taranipan suba annual foundation day amadi Jenims Dental College Linkhat ki bagi mapan lak suba foundation day pangthokre. Amasung Mari Lainaba Department na field satabana lomi sing the piba scheme low udaba mida piba yaure haina Funal Maringdagi Nomaising Area Farmer Association ki Secretary Thangja Yaimana Hairi. Masigaloina na House Fawagi Winadi ISTV News Matang Sitalution Zari Mideng Tabiriba Punamaku Amukahana Kurumzari.